Malo le ngā rurua whaatalwhatu se whaapoponga telefo le radio Samoa le nega surua. Mo fola le presidente o Farani Emmanuel Macron, le amana iei nā lo ia Farani o le State Palestina. Whai mai le CNN o tau mo whainga lawa ia i auna ia Israelu, au whaatino pēr la lātou campaign i kasa e ui i le tele o whaitionga mai le community whaavau malo. Le aswa tae au sau noai le presidente o Amerika o Donald Trump i le whonotanga malo o whaatasi o whaangasaro nei, ma ua lipati o lo te e fo i Amerika i le State o Palestina, a ua whape whauna mai a sau noa Netanyahu le pare mio Israelu o le ale aisa State o Palestina. Whai mai o ana nafi lawa ia e to o lima se furu tangata Palestina na pasiotia i oso whainga Israelu i Gaza, a ua sidia mare ono suru lima hafe tangata na pasiotia i oso whainga a Israelu i lea lawa i tū o le lalolangi. I Venezuela, whamai ua tusi ana le taitai o lea tunu o Nicolas Maduro i le presidente o Amerika o Donald Trump i le mai au nos pa ia Amerika o vaa o loo masalomia fe ave i ei whala au whasaina ma ua ofo ane fo i Maduro i le whaio ni talanoanga ma le sui o Amerika o Richard Crenell. I le tusi a Maduro ua whaeroa i le sui presidente o le tunu o Delcy Rodriguez whaamani ane le CNN o loo te ena Maduro rana au wai le whaewe ina o whala au whasaina ma ua ia ta ua fo i o tala tau whaasese po o fake news ia o loo sara lau ma ta ua ino na ingoa. E to o se furu tasi tangata Venezuela na whasiotia i le oswhainga rea Amerika a me se ai isi fo i tangata na whasiotia i le oswhainga rea Vasante nei. Hai mai Trump, ina ua whasiringi e tu stala o le awa ai lava po le ana me o le atupu ia Venezuela. O lo tua ia le whainga māloa Trump o le tangata le nei o Maduro o lo ngāra rue whaatasi ma le cartel e la uane whala au whaasaina i Amerika ma ua o la i le 5 miliona le tupe ua ofo i Amerika mo le pueina o Maduro. O le super typhoon po le whamalosi wa awhiai le atu Filipino wa ta ua mai ua whaasaro ina vai. O ia winga lulu wa le tau na fuayo na awe sea whamalosi mai tangata mai no fuanga na awhia le moto Panuitan ma o le super typhoon ne ua whaingoa o Rakaza. Wa mai e o le malolosi o na matangi i le se lau fitu mai le reitu na ma tō whatau ta ua malolosi atu. Ai mai le ba ai tau le atu Filipino, wa fautu ina le atunu i lo longa, solo ngā ele ma le whaalanga i no fale. Wa tāpuni a onga ma ofisa i le tele o vaenga o le atunu e au whiai mararau mua o Manila. O le ripoti le tamai wa tā uai e fōringa o lo oanga atu le vaenga lolo wa le tau anga i Saina. Ua fuafua tai o le Pasifika, ia whaateleina ni vaenga e awe iei le wha mua le Pasifika, ma ia iei se awhianga o ia whainga i whainga whaai unga whaavau malo, e meise i le whonutanga malo o whaatasi le United Nations General Assembly i le Bayasanei. O le iputia le reitio whaavau malo New Zealand, o le pāre mio le Solomona ma o le taitai fo o le Pacific Island Forum o Jeremiah Manele, o ia leo le ataitai ia le au malangatu mai le Pasifika i rea whonutanga luna valu se fulu a malo au whaatasi a mata i le so se ia o i le surusuri o le masina nei lava. O le autu o le whonutanga le tausanga nei, Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights. Ma le tala muli mai New Zealand, ua whinau maro si ane nisi o kulupu e tūrai mō tangata malangatu i le atunuu po o migrants, i le le whetau i o suinga ua whetau o ina nei a New Zealand, e whaatetau i le tipoti ese mai o tangata mai le atunuu. Pai mai ia kulupu, na lipatia le Radio New Zealand, o ia whainga ua tu uai tangata Pasifika i se tūranga la matia, ma o ni whainga le sao. O lo ta ua le ripoti o suinga o lo wheta ua ina le tūra whono whemalanga inga le Immigration Act e peo na fora mai le so whaore masina le nei o le awha whaingo whiai o na tīpoti e se tangata e le o ni sitiseni ia ma ua so dia tūra whono e ui ua lewa o nau mau i New Zealand. Ono no winga e tusape ua sidia ma le 20 tausanga taru ona nofo i New Zealand a e sori tūra whono onga e mawhai lava na tīpoti e se i lalo swinga pou ua fuafua nei. O le whinau la kulupu ie te e i swinga wa tā uai o upu masau noanga na whai e le pāremia o Christopher Luxon i le whonotanga atunu o le Pasifika i le Solomona taluai
ua matua le o ngatasi lava mga yoinga alana whainga malo o lo ua whai nei I tangata Pasifika I New Zealand. Whaero fo I le ripoti dei unga se suenga na whaia e le ofisa o malo o whaatasi le tausanga na tenei na whaamawina I o whainga whaavae nei a New Zealand o le toeti poti o tangata Pasifika I o rātou tunu ua tua ia fo I o se tasi leo mafuanga o le whaatupura I o sori ngātu la fono I le Pasifika. O sori ngātu la fono wo oai ina iai se sao I le mata upo e whaatatau I fuala au whaasaina le soifua maloloina ma isi mata upu tau le soifuanga e tūra I mai te tonu o atu motu e pei o Samoa, Tonga, ma Fiti. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka alandu vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, omega ka, iama lowi moa, omega ka, sabale tau mofie, omega ka, fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka, umalole keisi le omega ka. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Wala ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou e whanau saifua. Tālova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa,
penina o te fia I ai. O solela susulu mai ma o mana tua ai. La u Samoa le nuku o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matani se momoi atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi. Hangi mai se matani se momoi atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi. Wow, lele. La poia o na paolo. Luna sami I la pe asulumia ele masina. Me fa a pefea, ngalo atu oea imita. Samoa, ole peninda, ole vasa pasifika. Ami mai se matani, se momoli atu ai. No ua lo fai lau Samoa matalasi. Ami mai se matani, e momoli atu ai. No ua lo fai lau Samoa matalasi. Ia, talo flava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua I ai mai se fo I o lau sila mai moa. E le awauli o le nei a solua o le a solua sfulma le tolu o le masina o September. Lua fe lua sfulma le lima. Ia, ua tātou savani vali fo I mase e le sa fo lau o Samoa. Anga I atu I le whai unga fo I ua o toi fitu aso mai o fo I a le nei masina o September. Ja, vi I ai le lofa mleanga le lei o le atua, ngō mawhai o le teitei mailo tau soifua, se malosi foi o le au ona nei, le au o tātou lau lua whasina whai ai, I luma o le lofa o le atua, maluma o le nu, ia ai le o tua o le nu, whapena fo I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Pa ia mawalunga masani o le atunuu, I maunga te tele se io o I maunga iti, whapea fo I o na ao se io o I o na iu, le lo Samoa I tafa e fia o le lalurangi. Ia e maise e le tapua inga mamana. A le au whainga luenga totofi ma le ainga sa le vi I so o se fata whaitaulanga. Fatalofa, ofa lofa I hate. Oe, wha malole soi fumuruia, malole folau, malole pale, malo fo I le tau watai I tiute ma Faiva alo Filipa o le so. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le tūlala tai le mānawa o ngā luenga ma le tū ua o lea o ngā le whanau. Patalofa I ate oi nuku mamao. Po whea lava le tafa o le larurangi o loo whaafongafonga mai ai. Ma tuli au pū pēa e le mamalu o le atunu u le nei au onanga. A le si ufafonga o Samoa. Ma lei atou o sevea le urua I alii. Pesta ta mālilangi Al Harrington tu manuvao la vea. O whalofa fo I atu tau, le pa ia mawalunga, o matua, tina, matama matua, tu asin sina. Po whea lava, mauta malawa, whale o tangata matutua, mauta ngase e le mawhai, o na halu loa e afe atu, whatalofa, ma whawhilua I mau whalofa I atu, oi ma le wha moe. Ia, wa lava papale fo ia wa, le wa mata no matafi atu ia le tau malulu, wa tātou tūla lata fo I le taimi o le te ulu o lau la au. Ia ai tātupu ma tutongo a le isi tau o se so ai. Ia se o atu ai lava I le taimi o le mawhana whana. Ma lole o sai ti ngā o le tino, o na ua
soifua matua, ia ma pula la ngoto foi, ia le soifua. Ai o te tonu, lo iai le lofa ma le anga le lei o le tua. Ia iona a ao fa malo lo pa iatu, me pa iane, ta wala mai ali i mata mai tai fo mai, ata mamai, malo lanto wanga vaa o wina fa pitoa. Ia fa pena fo i so se tasi lava, enga lue ma au na, ele matanga ruenga le soifua malolo ina, e mai se fo i, ia le tūlanga, o le iaio i la tau, o li i mata mai tai, tausi soifua. Ia male au kuka vo i la walanga e to tele i la tau te ngase se ina le tele o tau mafa. Ia awa i la tau lo whaata o tolia i ngase. Le whatalofa whapitoa i le tawhatolu o le tātou vādu nofo. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo i mamamalu wha le anga nuu. Ia ai ia matua le tuu ia te utou le au whainga luenga tutofia le atua i whata whaitau langa e fia. A whea foi i le nei i tū lao le aso, le whaapitoa o le whaatalofa, ia ma le whaafeiloa i foi i lau a fionga, i le teitai ma le tamao le atunu, le tātua li i pāle mia filifilia whaau uina, ma wala auina, ma tōwhia ina, e lātou o loo iai le pule, o ai, o tangata. Wa sa noa ai Samoa, ma ave le lātou whaatua tuanga, ma le lātou mana onga o le whanonga lea, ina ia whaatou lai mai. The Right Honourable Prime Minister of Samoa, ia, e ui ina ua, o loo whaatau, to lia foi o lo ngase, ia, ma whalaefu ma pulsio tō whanga, ai peita iane, o se tala sili o na fia. Peo na utou whaafonga, ma sila i ai i lunga o penga ta whailangi i le aso nafi ma le poa na po, ma nei le tai au, ma le nei fo i awa uli. I le anga le lei o le atua, i lo tātou li teitai. Mai wha wau peo le nā tatalo, mo i tātou uma, i tu i nātou lo tātou li teitai. Ia mai se fo i le tō telo i lātou o whaata o tolia whaatasi maia. E le ngata i New Zealand nei, ia e whapena fo i lo tātou watunu pele i Samoa, ma le lātou fo i tāpua inga. Ai mai se, ia o le tamao le atunu. Sila, o le tamao o le atunu u atoa, e talavou, e le atoa le ono sifuru tau sanga o lona soifua. Tā laufa i lau sunga, lau fionga le li pandemia, ofo lo fatu, na pena fo i lau faltua, o lo fa wau pea, ona iu au tafa, luas fulfai tu la o le aso, fitu aso le vai aso, ma aso uma o le tausanga, hatalo fatu i lau fionga le faltua, o nisi o le au malanga sa utou malanga mai, ya, e whapena fo i le langona, o folo fatu, ya, ma whatalo fatu, ma ia le, whamalo longa le tua, i lau fionga i le li pāremia, ma le te tai o le tanu, le tamao Samoa, ia a o se tapo inga fo i e kale si e fia, o lo o e nuti mea ai, awa, au te ilo le leile fionga le li pāremia. E tele e kale si e whai e ana montanga matutongi e ana sfulwai ma taulanga ana pongi ma mea uma whapena. Ia, o lo o nofo tatalo e kale si uma, o le atunu uma lalulangi, ia whapena fo i le tapo inga mamalu, a lo i tu ma lo, a wā a inga e lua, ma le mamalu le wha le tolu. Ia, ata lofa le nā, i le pa ia mawalunga o le atunu. Tātou se e mai, paanga tō tino ale Radio Samoa, whapea foile i atou sevea, i lunga o le tātou apio fōlinga. The Facebook page, i whapea foi le tātou YouTube channel. Ia maisi lava foi fola, o upenga ta whailangi. All the other platforms, i peo na yaile, Twitter, o le TikTok. Ia whapea na foi le Instagram, Linketh, ma isi vahenga ese. Ua whaau ngai tangata le atunu uata ma mai le save u whapea alu i lunga masau i lalo. Ia, lena, ia, wata ma mai eito ina mo olo matua. Wana whanofo al lo matua ia, o le aki fiu le koi inga whaku ai.
mai sunga. Oi, fa mai, ka kia o mea ngai whai o leo saula o porkalame. Porkalame ai me porkalame sa vele a tau fa mai au. Kogi e whawholau kia whok. Ia, ma lole soi fua mbia. Ile, pa ia maulunga o lo ua mafuta mai. Awa de ngalo ia te oi. Leanga fui o ka koe kari ye, e onga mata upu tātou te whasoa iai. Ia, ai mau e fui male ata. Na ia tuu mā fui lele, ia wha mā ai, le mamafa tū, o mata upu tātou te lenoa iai. Ia whai siaka, ia lena. Whaatalo fai ai la tō o lo lungo leala tele, ia o manawa ngā luenga, ia ono sai. Malava papale, tuku awa noa fo ilesi ave tāwale. Walanga o le tātou mau ale nā e whai aso uma. Alo whangia, ia e ono sai. Awa, o le mea le nā o le ono sai. Ia leo le tupu, ia le meo fuki ngā ulu, ma meo le pisa, ma vesi i lungo le wale tele. Wale lava lo ono sai. Tuku awa noa. O le ave tāwale. Defensive driving a Lelo experience. A whawalewalea mai lisi awe tāwale. A ele whatauina e oi lo fui whawalewalea. Wa lava le vale tasi lungo le awala. Ia ona malu waila ia leo Faiva. A ele awale vena tupu. Ia wa tū tāwale. A e wangelo I whafo te awea ilima. O aku marisi au whaikakala. Ta po e ata ma videos ma tu ulunga le upenga ta whailangi. Ai poloka ato ai le awala. Aua, te ai ia fua i ai. Alu lauta avale. Wha avanoa le ala tele whaifu suanga ai mawhio ai e ka avale ai alu el kofale. Ia, leo mama ia tua taunu mai. O le sunga ia le la tātou whatalo fo mua le tamaita I o mei avito. Talo fa lava ma lo le sui fu muluia fa wina tani elu fa pe fo I o lepa me le sea o tuliloa tui o le senga wa lesi chain la to wane e mo I lunga o Sam Simaile talo fa lava ma lo le sui fua o tausili toa I manlo ia sawe alis sawe na fa wa filimaya talo fa lava e Sau J Moores watching you from Sydney, Australia. Talo fai. Ma loso I fumu via e sau. Ia aia o le wha wau ia asua fuele le malolo e sau a le levan le wha ailonga le ono se furuma le 5 tausanga o lona soifua. Tufal tato por Kalambe. Share our program. Leave me a comment. I love reading your comments when I go home and put my feet up and relax. Na, o whaalonga tuana nei. Tato amatai whapena. La tato wo I tala mai Samoa mea la o lo tupuai amise la le whaamsinunga leo ua amatal suenga lea so nafi. O se tasi o li I sa avea mali malu o le malo, matanga luenga leo. O lo tua ia I lona tau mawhai le wha ngā wha solitu la fono le saini a se tasi fo I tamali I o se leo. O se li malu o le malo. Sa avea ma leo si nia na te ina ma puipuia le saunga le mu o le fionga le sa whapito a vea o ia matamaitai palemia o le malo o le atunu. Ia, a whapena fo I se I o mai lava I le taimi. Na avea ai o le malo tau ave, pa o le minority government caretaker. O le ala ta ua. O le tua inga o le li lea o vise si o Anthony Sitani Silau. Mai I se mea o whaleata. O ta uai. O le whaasea, mana mōri anga na au mai a, ele tō wha I ana nai, vani, vai. Ia ele tō I pōse lido I le nātu langa, o le mataupu lea, o a whao ngā lea ta uai, allegedly, wha malosi ai o na whao ngā le saini a le sunga I ana nai.
ele fai ai leo se nonga tupe fakol ke leo ngonga kuperi. Lua se lau tolu se furu ma le lima afe, $235,000. Ai fai, ele iloa, ele ona ia le whaasea ma le morianga, watu ina atu, ile ofisa o leo. Tua te le level nei tupe. Mana tua mai foi. Ia ele o toi nā tia. Awa ole tofa ian nai. Ia ole ali i lea ole fionga alilo mai ava. Maina vai. Wai le se me o toi nā tia. Le wala langa umai lunga mai tātou te leo whai fo ini tua inga. O lo o tātou tala noa i vaenga ua mai. A ona lo tea ele whamsinonga. Mai ole tala fo i lea. Na tu sia malolomi ele a fionga i le Palestine o le tātou o sosi. O le autu stala ma leo whaasalau. Le sunga i le tamaitai i a langi ki o soma. Lea fo i lana ave i a le tulanga leo le o le whaasea. Ia ma o lo ta oto fo i le namata upu i tonu al whaansinonga. Whapea ua whaa leanga ina le tamali anga. Ma ua whaalawi loa ai le ingoa le li lea o vise si o silau. O lona uinga foila, o le a whaatali le unga le whamsinonga lea. Sa ia umma le mata upu lea nanai ma le sunga i a vise sio. Le o lo ua tu ua ia nei i le whaanga whaasoli tu la whano. Fraudulent signature. Ina ia whai ai se ndo ngā tupe tele le nā. I le tātou whapatunga tupe o le nupi wha, ta Samoa nupi wha. Ia, tālusia. Ia, o le a mai a le nāma tā upu mai loa i le sao e ta oto ai i langa tonu i le whai unga o le neiva i aso. Ia po ai i sao. Ai, o le ale me ua whai i fu e le ali i a le vai. Ia le nāma. Tala fia a wale whaafonga tā pua i a lea tunuu, a wai ne i e popole, a wale popole. Ioi, o sa noa le fionga le li palemia, ta wala mai i lana whaasa launga whalaua i tele i lea so navi, ma ana po. Ia whaatasi i foi, ma le manatu, o le tō wha i le fionga le li palemia, ina ia whanofo fi le muwailangona o lea tunuu, a wane i o tātou pole vale o lo iai le atua ma o iai fo i ali i mtabai tai fo ma iata mamai ma o lata wanga vaa e ta wala ma iai le lofa le atua i tongi fitinga wa uma me uma tau na fai o le mea siri o na taua ua mapu i le no whanga e whaatino ai ia a fesoani whaafo mai ia ma whaapenau na maua ai se malolonga awa a fuane i tua le tolu masina, mai siri atu, le mamao ma umi o le ala na savalia, e le fionga le li palemia, ia malona fo i auwa. I le taimi o le whaalawi loa, ia ma campaign periods, e le ngata i tu mua, ia whapena fo i le motele i sa la fai, ia ma le tele o no fuanga sa a ngai iai, fono tanga, ia male de ma foi fo io no tali tuali maina le anga i atu le atu male tu malo ia ele no fo le fionga ile ali pandemia e sa vali e tu lunga ma sa vali au fo ina launga ma sau i sana fa soa ia malana fo i malelenga ile atu no e umi se taimi o tu i lunga o le pulela. Ia, tātou talo la ia ma tātou whai bea fia ua tau du mai le whai ngā malanga manuia. Tau nuu i a ao o li im tamai tai fo mai a tamamai. Ia, tu watu la ia lei le tua o ia na te wha soa le soifua lau le lei. Ia ma toi wha fuisia le malosi a toa lua se lau pasene. Ia, a wātiu te ma Faiva lo filima. O le te tai o le tātou malo. Ia, mo onga lei nama, alo whaanga nama o lau fionga le li palemia a o whaata o tori ai.
e le mauta ngase I miro moa. Ia, e whai maata, ia awa o winga masani le nao le palemia. E ata I taimi uma, e tala noa, e sua fia ma le whaaloalo I tangata. So se tangata, e le whai longa tangata. Ia, o se tūlanga le leile nā, ma se tūlanga mana o mia. I ni winga o se te tai. A tangia e foi. Ia, le alofa I tangata, ma le whaaloalo I tangata. O le sunga ya walesi chain, talo whalawa, alo le so, waso I fōmubia whamai. Le fraudulent, e le mwhai ona tongi payments o le masina I tongi e le guarantor. E te taula o na whai le mea sao, ma whaasala, io, ane mea sao, ale mena e tau na whai. A wā e ala na whai le mea tau o le guarantor. E la fo I aile mamafa tū o le to tongi ina, or the capacity to service a loan. And if the person that actually loaned the money cannot have the capacity to service that loan, the loan has to be paid back up by the guarantor. Lona winga la, e te tau, pe a whai e wha maunia. You're only innocent until proven guilty in the court of law. Inosia fatumiti and soli, mai mahalo mo le tātou Porkalami o lo mātou mata ma tātou I Palmdale, California. Ia mahalo le saifua manuia. O Sana kofu lai, tālo whalawa, pisi ngō whakonga wharingo le O tufa tofi laud, mahalo le saifua manuia tufa, whaftai le mafuta mai le au nanga ma le tautua, ale si ufafonga o Samoa. Le radio Samoa sfulima I vatolu a mo I aukelani mantua fo I lala utala le masani na whaiatu. Po le ale tele o platforms ia wapena fo I tūlanga o podcast o le YouTube wapea fo I le Facebook. E le taimi e whale tonu ai ia le teknolosi le na o na pēlea ma malolo ai o le siu fonga o Samoa. Ia, e le tātou platform o le ala leo, which is a frequency from the spectrum. Company fo lea e pū lea le malo, e whaso soa ma iai ala leo, walesi whasalau. Different frequencies, whether it's an AM or an FM. Ia, a ola ina pēle meo le vaenga le nao teknolosi ia po le technology. Ia manawa. Ia na mau whawose ia tuwaila ia le of platforms na. But Radio Samoa will continue to broadcast through its frequency 1593 AM. Ia le nala, kusala peke le lo mai fōringa au le leo le atau sa vea. Ai te whaalongolongo mai le leo au le le. Au le leo ko au le mfōringa. Ko au le ma upu. E le company leo te mawai today I Samoa. O se company e pei fōringa mai ua telefo ilona sao I a Samoa. E le ngata le malo, tangata lau tele, ia e whapena fo I inisio antina e pe ona iai ia le tūlanga o onga le whanau. O te manatu fo I lalo na winga o se a wa lewa na whai ia le tātou whainga paanga ma le atunu o Japani. O le Yasaki la Kizuna Foundation. O te fia momori o te loi, e fo inisio sa molo o ngā rurue ai. E whai maso upu ma wha amatala upu I tono le nei fo I la whala ampupatonga. O lo I ailo na ono ofisa au tū I tono o Samoa. Ua mai tau wina, I le telo o tau sanga. O lo o la tau whasosoani e lea ngata I le whauina o nisi o whale a onga. Tūlanga lua, a onga la iti, a onga amata. Ia ai ua nga I fo I e whasosoani antu. Ia tina e I to tonu o nisi nu o mafio anga. Te whawhetai au, I o e au whawhonga mai, ia se Samoa o longa lua I tonu la ofisa le mal whala papatonga nei. Ia whaao o atu iai le whamalo mal whawhetai. A le radio Samoa e tawala atu ia le a taua sevea. A whaifo ia iai se tei me mwhai au na maua se whasota inga.
e whaatala noa ai nisi o whaululunga o lea matanga wenga o se anganga fia le nae momori atu ai le anganga whaafitai. O na o te whaalongolongo atu. E ai nisi o ainga wa le lava le lato whaasoa. Ai ata mamai le whanau matamaiti. O sulu whai i ai i lea fo i whaalapu patonga le Saki Kisuna Foundation. Mamoua mai ai wheso soani tau tupe o lo o totongi ei pili o whanau. O le bea lea o te matua le lopo le alitala e whai ai. A wala na pepese mai le chapipi wha mai ele ai se pili o se tamai titi e toe totongia. O lona winga, au te le i waaia a o tinga ina e lafo tupe i Samoa e totongi ei pili o isi o nieces ma nephews. Au te le i wha longo mua i se mea whapea. O ta ua whabai. I wa onga fua u maale whanau. How did that happen? And where did that come from? Ioe, o le mena o te whea tuai nei. O la wha whea la o na ola le tunu. La wha whea o na ola matanga alwenga. Ma to toki whai a onga. E le ma whai na whai se mea whapena. E ta tau o na to tongi the minimum price for a child to be educated. E le ma whai o na toi whai tō tasi e le malo se mea whapena. E mana o mia tangata o mai ngā lulu e whatas i so o se ati nai. Ina ia whausia le atunu u atua. Tātou uma. Ioi. Lala fo nda te lea i tele le sao Samoa lo alala mapapa au i atunu i fafu. Ioi. Tatia ia le nawa i tau ia i teimina lafo e fo i atu ila epa la tau ia tala i le aio ni au ngāo tangata no fo i fafu. Le ini lumanai. Mātitiva. Ia. Tatia ia nā mea. O lewa tātou loa nei. O le matua se seo nā i tuwa inga. A le luas fulu tau sanga talwai na o whamatalai. E lunga o la upora kalame mua le nawa i tau o le whaso o tau se silei. Le lewa tele la o le au nanga ma le tautua i le atunu. Whamalma lama i lama ta upu te tele nei. O le wha mai tula epa le nawa i tau. E le aia ma se au ngāo sa mōlo no fwoi whawhoi. O mai a la tau ia. O la tau sa ili ngā malo. E la fuatu tupe i o la tau a inga ma matua ma whai e ia la tau a tinae. Le aia ma se pau lapi whapea le malo i mawai. A le ale tala. Ina ua o wha malama lama i le atunu. Le au ngā tele o le sau i matau o Samoa. O lo lala ma papa au i atunu i whafo. I le seleni lea o lo lafo atu nei ma wha liwina le international exchange rate. Alu atu la, ua umana tala i le tupe Samoa. Ua alu atu i le tupe Samoa. A o lona fesuia inga lea. O lea uta oto i tono o le whaapatu ngā tupe lea tunuu. E tua i ai Samoa. E ta o le Foreign Reserve Bank or account. O inala, e fua i eile te mau a inga o le tunuu. Awa ni whawhita au le tūlei mai po ni whamai, po ni whalawelawe whale natura. Ile lumanai. Ia pele o iei fo o ni whalawelawe whale natura. Ai mawhai ona a apa iei le malo e whao ngā. E whaatau atua isi e tātou o loa. Taipei o le suau. Le pensini. Le kalasini. O masini. E whao ngā i ngā ruenga le malo. E renga teina, o nisi o vaenga o loa e whao ngā, mō whai ngā Faiva. Whao ngā mō whaatoanga e taipei o nisi masini, ia whaatasi ai, mō whetā laisa ma mea whapena. O nei leo lola ia lea. Le tele o le sao i matau o Samoa lo a lalama papa au i whafu. Aso uma e lafo i le tupe, lafo i le tupe.
New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika. Le atu Asia, whapea fo i le atu Europa. Le tele o atu nu o lo o ua. Alala mapapa au ai Samoa. Wha o ngā ina. O awa noa le lei o ngā luenga. O nisi o lo o iskolsipi i tā alonga. Kon kalate ese. Le nā. Le tātou Foreign Reserve le nā o le sau i matau. Ai mai se fo i o tātou uso mai tuila manua i le tua oi. E vave i transactions e whaia i nā i whi whaatau a inga. Whaaloto i whale i le bao malo Samoa e lua. Ese le taua. Le alava o te tuli mata ia. Ia le fionga i le Palestine o le senate. E ama mata i tuina fo i le lātou whono lo whangasolo nei. I le tala no ina o le lātou paketi e iwa se lau miliona tā la i le tausanga. E le ato e walu masina uma le tausanga whaale tupe. Ma o le ala fo i le nā o lo o ua tāua i tele wala aunga matofinga i e lua na whai e le fionga le panemia. E lua ai sui panemia mo le nei taimi. Ono mea la i e ono tupu mai. Ai mana tua foi. I le sawa i o le whainga malo, le fast food tau sanga o tua nai. Fato a tofi a le sui panemia. Ia, pe tofi foi le sui panemia. Mo le taimi le nei. Ia, ai a whai e malanga le panemia, malanga ma le sui panemia. Ona toi e tofia foi leo se tasi o whai pule si nia po se minista. Ia nā te tau ave tofinga wha panemia. O lana winga la, o le afionga i a Mulipola Ana Rosa ale o lo o iei teimile nei. She is the acting Prime Minister of this time. Ia watu whele wha malo i le fionga i le sui panemia, lana fionga i le tamaitai, ia mo na Faiva lo filima i le fau i a te ia. O le ulua i tamaitai lea na tofi eina e avea. Ma ulua i minsta tamaitai i le matanga luenga o tupe le tunu. Ese le tāua o nā wala aunga. Whatalofa i a Jacinta Nansen, malo le soifomanuia, timu ia i pai tele, talofa lava malo le soifomanuia whamai. Kai au le mai savi le Radio Samoa. Yeah, I'm going to listen on radio in my car. I just arrived, driving now to the airport Oaks. Talo whai a te muia. Ya, manuia le whai malangatu I lunga le ala tele. O le whatoa ma nawa si te mai tai. Ya, tau nu manuia. Ya kopo Willie. O le mātou te mafuta atu malo mātou ainga I Melbourne, Australia. Talo whai, ia, mano le ngā lue. Po o whea lava le tafo le lalulangi. Ma le atu nu olo e whaafonga mai. Ese le taimi, ese le tuaso. Ese foi le talo le tau ia o tau. Whatalo wha malo I o tau Faiva alo filima. O a lava tiute ua tofi ai o tau. Ia, o le mea tā ua le nā. Ai, vai. A foi o le whautua ngā le nā pe amanapa. Tu ulelei mea whai ngā luenga ma mea e ona ia le company le e te ngalue ai. So ia tau te ngā ui ma o ma ave me I le whale. O ia la ave la mea whai ngā luenga le whale. A o le ale mea mai le sifi po whai. Awa o mea wha o ngā I masini. Ma isi mea whai ngā luenga. E le lo te I lima. Ia o lo whatino I. E la vevea ai. Ma whai nai le soifua malolo ina ma le saunga le mu o tātou tangata le mele nai whatuai. E le ke I whakau le palangi ma le pule o le kampangi ia le web, le tool, le napa o le nafo I me whaingaluenga. Po le masini fo. Ia. La tu Manila, malo soifua manuia, Zana Kofu, talofa lava Jacinta, ma I lātou nei o whasalau nua, talofa lava. Fred Willa. Ja, oisi vaanga sia. Ja, talofa malo. Ja, whaftai le company le Yasaki,
Kisuna Foundation. O whanonoa lava i le sui te tai o le o tu i lau tala noa le mea nei langa a le whaasao ina upua tangata nei. Au tangata nei o loo wawa ai mawalunga i ai le atunu. Ioi, e vai mawalunga i le tai po le sui tai fo i o le tuangai. Le tofa ia la wofo fontoi. O se tai sinia. Ai whaatala noa e lisi vale lele supa vale leo o kanata watu le whaafonga mai a le atunu. Ma fesili ai i fesili ua matua i loa ma watu. Le winga ma le wha winga lua o la ngona ma manatu. O tali u fesili ia. Nau fesili ai. O whawhea la le tūlanga leo a mai eile sunga i le pandemia i New Zealand. Tupe atangata tongi la fonga ma tupe le atunu. A o lele ele i pasia le tala o le tupe mō to tongi o tangata whaingaruenga. O lea se la fia le lei e la ufu. Nā te māla malama le lei le process ma le system ma le malo. E whaatino ai le mea lea. E le ngata i le au mai o le fionga i le pandemia. Ia tunu i whafo mō tonga fitinga. Nā te lo le lei out of everybody else because he is a senior minister of the crown before and now a senior leader for the opposition. He knows well. Awa tau vale ai lona hao o ina. Malona sila fio le tu la fono. I le tali mai i le fesidi whaavale valea le nā te mai titi nāna o te ngia atua le asua. Nā ma watu ele whautuanga. Male tu ua lalo. So i ele whaangutungutu lua. O le ua o i atu le epa ma whantoe ma li mongi ma le fast ma oi ma le HRPP. Le o toi mi milo ma i ma tau kiu luma fale mai. Ma tau whai mai le fia nice i le fionga. I le pale mia fau, ma le malo fau, le whaatuatua i le atua Samoa ua tas. Ai ona o le fionga, i le pale mia fau. E leo stangata, e whai me whaapito, ma whailonga tangata. Ioi. Ai a whaalonga longo ma whaafonga i ai, i tala matua i ngā tangata nei. I lātou la fonga, ma whaatala noanga, na whaia mai lava i le fia tausanga o tuana i se yo o mai le tai au le nei. O le nā, lau ale sol tu la fono sol whaavai o le sunga le lauli al mali o toa. Ma isi fo i sa avem minsta. Lau le ngā oi. Lau le whaia o mea pi o pio. Lau le whai mea whawhau. A leo o toi vavai atu nei. O lea lava e whai. Sa tau na wha maan malama. E whantoe i le tamai titi lea. O le ala leo mea e whaatino. Ma le system, ma le process o whainga whaavai le malo. Ai le o le tutu fo i oe whantoe o le afi. Ma tongi atu o muai ma. Ma le ngaka mai kiki whaavale valea. O tau sila la iai. I offer you out careers as professionals, your qualifications and what you do. E matua I tau ina maua lalo lava. I le fisiringia o tau ma whaatala no ina. E isi au vale o lau tautoa whae mai le tautoa wha. O tu tusa le lea i ma le mea maua lalo lea wa watu e ni tangata. Ma o lau tala le naa e whai atu. Iatu au tau umalawa le au whasa lau o Samoa le media le naa atu le epa. Ma li mauni ma whantoe ma le HRPP. Le media atu le epa i New Zealand. Lana media i Australia po o whea lava. O outou umanei,
Wa tau na shut down auto platforms ma auto whaasalaunga. Aisea, o auto nei wa mafua na fumfa ato ai ma whaaleanga ina le to ina o tuila epa. Ona o auto whaatale noanga, tau te lea ngā i le mata upu ma le isu ma le tula fono. Tau te ngā i e vane mai ni whaale tonu ma sa ili ni masei. Ia na pauna nao le tala e whai mai e le to ina. Whaasanga lo leo le to ina, lau le ngoi o lauli, lau le tala pepelo, lau le tau whaaleanga, lau le tau tō pepelo, lau le whaale tonu o le whaingo ana pisinisi, ma le mau soli tu la fono, soli whawai. O tau whaafonga iei. E o lava i nisi la tau te langolangoina le HRPP, ua ti ngā o la tau talinga. Ti ngā o la tau mata, o se tai mata foi, se tai talinga i aso uma, because of the activity that you people, these people called the HRPP media, you are so negative in your approach. And what do? You bring out the worst ever attitude, personality, character out of Tula Epa and the senior members of that caucus, HRPP. Mena you know for yat. Tau te le mawhaia ana momoli sa savali. Ana o tau ni te ngata le professional ma mala malama le ngā ruenga. Tau te loa momoli le tō whā Tula Epa. Tau te loa momoli le tō whā whantoe. Tau te loa o ako se mea fau le tamaititi le nā o limongi. Ona tau tala mai la ia lea. Ua sui. Ma ua tau manongi mai. Ma tau wheo lolo mai ai. Sana whātu lima ma sana whaola. Sanga e whaia ia Samoa. Alana me whai. Nā le whātau valea ai. Lea leo whai atu. Yo, i le urungali, i le Australia. You have dug the biggest hole in HRPP and thrown them into the fire and the deep hole. What tau le mawhai ona toi whepe ei mai I whafo ma maulu mai I whafo wala loto tele le pū. O le pū o lea. O le pū o lea. Nā le no whai atu whaalongo. Muri mai a mua mai. A watu se whatununga. Senior broadcasters and journalists whaalongo. A oa I se mea. Tu sape te le acknowledging vape o le mele no o awa ina mai ale atau se vea. Ai whaalongo ma wha tai o na whaina tilo la ia le iai. Pei fo no whai atu le teimi wa sola. E o lo I mea nei o whaalawi loa. Ai la tātou wō la whaalawi loa ma whaini whaataita inga le teimi le nā. Nā le. O le uso ia te au. Dr. Lausa, a medical doctor. And Dr. Pizza. Wa whaingoa I le uso. Nā tuona tau langi le. O wala, e o mal teimi leo te whaingoa ni a honorable. Honorable mau lei a taua si osi po e mai. Whātustu sangal nā lena o mātua. Sau ia le ausa malonga doctor degree and associate professor in the health department. Ai sa lo kamalea. O whaingoanga lo ave ele honorary doctor as Dr. Pizza. Sau I mal degree a sau fo I o degree o le pizza, o le alfai pizza, o le palu pizza. Le la tātou oi mamoli le vaa o fonti. Fo mai, o le soi fo maloloina, fo mai e paluina le pizza. O lo I tua, nal me fai, ele fo mai, o le soi fo maloloina. E te whao manofo I a pia.
E se a o le va o fonti. Tō wawai o meko kia mena. Ua whaafafonga mai ai le tū malo le va a fonti. A o le ala le me le whai le Dr. Pizza. E alu i tuālanga e whailo na tofi toi ina. Le tofi toi ina. O le ekalesia. Le alisi me whai e Dr. Pizza le amalo na tofi toi ina. A whai e wha ekalesia i o i le va o fonti. E wha fo i ekalesia e whai e montanga. A Dr. Pizza. Ve vesi mai le medical doctor. I le ai o se whare mai e whaia. Ma investi ai le malo. Ai tali i ai Dr. Pizza o le alu e whai le whare mai. O lona i tū malo ua mamao te le mai lufi lufi. E nofo i Samoa. E nofo i le taulanga. Ma wa aia i ana ia mai. A o Dr. Pizza e alu le va o fonti e momoli le loli e whawhanga pizza ai. Lona i tu malo. O tau se sila la i ele se senga le momolinga o le tō wha. You were bringing out the best of the best in each candidate. Wa mata na luange whape lalo ia le talitonu o tangata i le fōmai. Ai a ngā i a whiko i lunga. Lo lātou talitonu wina le wa ai i le fōmai pizza lea. I le wa o fonti i vai aso uma, ma le o ai le aso sā. Ua tō na i atu i tua. Ua whawhanga tangata. A le ale si ati nai. E iei tangata whai ngā ruenga, ua oi whai ngā ruenga. Maua le tō lua se fulu tolu se fulu tangata whai ngā ruenga mai lona ainga ma lona nuu ma le i tū lo i oi lona whale pizza. E tō tolu se fulu fo isi tangata e ngā rurue i lana whale ta wale le cover rental cars a la o sui nei le Georgie's Pizza. No whai atu i le whai pule. Honorable, awal suia. Georgie's Pizza, Georgie's Rentals, e o i lana to ngā koko fau la, ua umanini whai male to ngā ava ua lewa. Nā fwoi ngā lulue ai. Leisi tō tolu se fulu i nā, ma leisi tō tolu se fulu i le to ngā ava. O tō se sila, Georgie's ava, Georgie's koko, Samoan koko. O tō wawa ai la i le momolinga o tō ai ngata nei mō lātou wanga wā. Wa matana luane i lalo whapenei ia le tangata e fo lele fia pānota ma lātou langlango ina le fo mai. Ai lele i fo ilunga whapenei ia Georgie's Pizza. Dr. Pizza. Kwa bafa ki ale medical doctor i le palunga o le crust o le pizza la kwa male ilunga i. La le mena tupu. I whainga pānota uma i e lua na te atu nei. Landslide a tau le mea le na wa solo le maunga. Le maunga fo le le whai mai tula epa. E oe mai ia ni masingi e vidi mai e ingi pū mangi me o ngi tano le sua e le lalo o maunga. O maunga o afo i o lewa o fonti. Ai o te e atu i ai. O whai atu. Dr. Pizza, whai iai i lauri i naso i tale pelo. Lau tō watu la. E eli ma vili mai le tano i lalo maunga ma wha leanga ma solo maunga. O le wa o fonti, o lo ta o to ai, va vau tala ngata o le atunu ma le tala whaasulopito o Samoa. A o le wha leanga. The natural beauty, environment that has a stake in the history, the ancient history of Samoa. Ele lo ma ke tine me. Tufal tātou polkala, la tātou uru. Yo ai fi aka kufal kako amio, la tātou ulanga yeia tātou telefou i vai whanua. E te tau ona sila fia fo i ele atunu ai maisi o tala mai le Pasifika. Ia New Zealand ma Australia, maisi atunu o le lalulangi. E tau fo i ona nga i ai lau sila fia, si mai ale whafonga o tātou tala i vai whanua. Ia matala mai le Pasifika, ma atunu mamao, i le ngangana Samoa, tāpena ina. Ia masaunia, ele sui ele Radio Samoa i Sydney,
Miriama Alalatoa Pomare. Malo le ngā rurue whaatalwhatu se whaapoponga talafo o Radio Samoa le leia surua. Mo fola le presidente o Farani Emmanuel Macron, le amana iei nā lo ia Farani o le state o Palestina. Whai mai le CNN o tau mo whainga lawa ia i au na ia Israelu, au whaatino pēr la lātou campaign i Kasa, e ui i le tele o whaitionga mai le community whaavau malo. Le aswa tae au sau noai le presidente o Amerika o Donald Trump i le whonotanga malo o whaatasi o whaangasaro nei, ma ua lipati o lo te te e fo i Amerika i le state o Palestina, a ua whape whauna mai a sau noa Netanyahu, le pale mio Israelu o le ale aisa state o Palestina. Whai mai o ana nafi lawa ia to o lima se furu tangata Palestina na pasiotia i oso whainga Israelu i Gaza, ai ua sidia mare ono suru ni maafe tangata na pasiotia i oso whainga a Israelu i lea lawa i tū o le larolangi. I Venezuela, whamai ua tusi ana le taitai o lea tunu o Nicolas Maduro i le presidente o Amerika Donald Trump i le mai au no spa ia Amerika o vaa o loo masalomia fe ave i eifwala au whaasaina ma ua ofo ane fo i Maduro i le whaio ni talanoanga ma le sui o Amerika Richard Crenell. I le tusia Maduro ua whaeroa i le sui presidente o le tunu o Delcy Rodriguez whaamani ane le CNN o loo te ena Maduro lana au wai le whaave ina o whala au whaasaina ma ua ia ta ua fo i o tala tau whaasese po o fake news ia o loo sara lau ma ta ua ino na ingoa. E to sa furu tasi tangata Venezuela na fasiotia i de oswhainga rea Amerika a me se ai isi fo i tangata na fasiotia i de oswhainga rea vasante nei. Kai mai Trump ina ua fasiringi e tu stala o le awa ai lava po le ana me o le atupu i a Venezuela. O lo tua ia e whainga māloa Trump o le tangata le nei o Maduro o lo ngāra rue whaatasi ma le cartel e la uane fuala au whaasaina i Amerika ma ua o la i le 5 miliona le tupe ua ofo i Amerika mo le pueina o Maduro. O le super typhoon po le wha malosi wa awhiai le atu Filipino wa ta ua mai ua whaasaro ina vai vai. O ia winga lulu wa le tau na fuayo na ape sea wha malosi mai tangata mai no fuanga na awhia le moto panu tan ma o le super typhoon ne ua whaingoa o Rakaza. Wa mai e o le malolosi o na matangi i le se lau fitu mai le reitu na ma tō whatau ta ua malolosi atu. Ai mai le ai tau le atu Filipino wa whautu ina le tenu i lo longa solonga ele ma le whaalanga i no whale. Wa tāpuni a onga ma ofisa i le tele o vaenga o le tenu e au whiai mararau mua o Manila. O le ripoti le tamai wa tā uai e whoringa o lo oanga atu le vaenga lolo wa o le tau anga i Saina. Ua fuafua taitai o le Pasifika, ia whaateleina ni vaenga e ave iei le wha mua le Pasifika, ma ia iei se awhianga o ia whainga i whainga whaai unga whaavau malo, e meise i le whonutanga malo o whaatasi le United Nations General Assembly i le Bayasanei. O li putiere le tio whaavau malo New Zealand, o le pāre mio le Solomona ma o le taitai fo o le Pacific Island Forum, o Jeremiah Manele, o ia leo le ataitai ia le au malangatu mai le Pasifika, i lea whonutanga lo na valu se fulu, a malo au whaatasi a mata i le so, se ia o i le so ruasuri wa le masina ni lava. O le au tu o le whonutanga le tausanga nei, Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights. Ma le talamulumuli mai New Zealand, ua whinau malo si ane nisi o kulupu e tūrai mo tangata malangatu i le atunuu po migrants, i le le whetau i o suinga ua whetau ina nei a New Zealand, e whaatetau i le tipoti ese mai o tangata mai le atunuu. Pai mai ia kulupu, na lipatia le Radio New Zealand, o ia whainga ua tu uai tangata Pasifika i se tūranga la matia, ma o ni whainga le sao. O lo ta ua le ripoti o suinga o lo o wheta ua ina le tūra whono whemalanga inga le Immigration Act e peo na fora mai le sofara masina le nei o le awha whaingo fiai o na tipoti e se tangata e le o ni sitiseni ia ma ua sodia tūra whono e ui ua lewa o na umau i New Zealand. O no winga e tusape ua sidia ma le 20 tausanga taru o na nofo i New Zealand a e sori tūra whono onga e mawhai lava na tipoti e se i lalo swinga pou ua fuafua nei.
o le whinau la kulupu ye te e ia suinga wa tā uai o upu masau noanga na whai e le pāremia o Christopher Luxon i le whonotanga atunu o le Pasifika i le atu Solomona taluai. Ua matua le o ngā tasi lama mga yoinga a lana whai ngā malo o lo ua whai nei i tangata Pasifika i New Zealand. Whai lo fo i le ripoti le ungo se su enga na whai e le ofisa o malo o whaatasi le tausanga na te nei na wha mawina i o whai ngā wha avaene i New Zealand o le toeti poti o tangata Pasifika i o rato tunu ua tua ia fo i o se tasi leo mafuanga o le wha atupura i o sori ngā tu la fono i le Pasifika. O sori ngā tu la fono ua oa ina iai se sao i le mata upo e whaatatau i fuala au whaasaina le soifua maloloina ma isi mata upu tau le soifuanga e tūra i mai te tonu o atu motu e pei o Samoa, Tonga, ma Fiti. Tala ia le beideo Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso soifua.
Sulimai tu. Amo. It makes sense, I saw the sungalo walanga. Wale makes sense, alenge yolanga. Kelele au fai, ishumale au fai kakala. Kalu kalu ai sole lo fa akamala. Wa e anguile sabili e pupula o Salva la silomasia, la wala la fiesta. La le wal follow low. Toi pa ya yelang como. Wala firfia kaka. Ai lele wokileanga. Sola le ami oleanga. Ai kulilo inga kaka. Kuli kalo fa lele wo pala si. Wale make sense alenge yolanga. Kelele au fai ishumale au fai kaka. Baku e se bailo wisu bai de pisikisi is kangaka ya e fa yakwa e fa ilava loko kwa kiki no loko maa ya ba yo ke poga o ngalo no manga kua ya e ko kudi mai o makua ma awange i fa ka i fua le skama i de olanga le skama ya kama fa ilava o ia make sense la olanga what your makas ma ya kukusa no fa kakala maro ka ele mama ya so upa I saw ya wa paula ba ole sana ro fa foi man au fai tana para sa tu tula malua au lo tole ma tula to o le ta ta sin tai to lua tula fa au tui pa tua o wai ka fe e ser mata ina o tato tu uma de nei tai au para sa tu tula mari ma au fa pa pa tula no o le au ma polo tu tula no fitu o le au ma kwa ile make sense ali kama ya ma tato tula ma no nei tai au Gafia bonga oi ai so ia wa paula ba le na fa fiaga sui filoi o le bana po ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa e le nei fo i a solua ua tātou wau lia mai malo le ngā lurue o leo was full mo le ono minute o te aile i tū lai lima ia o le nā sau tū whafonga i a tātou telefona i vai whanua e maise fo i mea lo tupu e le Pasifika, New Zealand ma Australia i maise e tunu o le langi nau tū whafonga tu iang o le fono malo au fatasi leo lo o suia nei New York.
Leo lo iai fo ma le to ina o Donald Trump, ia ma le tātou sui pāle mia ia to e lupe o ne semo. Ia o le ua pasi a ia Donald Trump ma le malo Amerika ono biliona. O le ala tau fesoso ia tuwa ia isa wa elu, e le ngata i mea tau, ia ai whapena fo i fita. Ina ia matua i pomu lava Gaza Strip, ai maise o le vaenga o le Hamas le na o lo o whawhita uli ei nei i nā. Me tupu wai ma le pisa. A leo whatasi mai, ia le tamaitai ia ati ma le tātou whaleta. Vale Henderson Cars, ia wafo is tātou li poti i le nei fo ia wauli. Talofa ati, malo le soi fo manuia. Talofa savea, ia malo lavara ngalulua le nei tūtau le aso. Io o alam whai o fo inga luenga o le nei aso. Io o lo fa mai pele so ia se tato io a male nai tu le tato ofisa lo manuia lava mea o mai nei tato ofisa nei ia malo faftai mole faftai fo wa vasili ma mana ia le saunga le meu al matua mata uti o la io na pawa o le fate io o le vave le toyo so ti bunga le a uma le aso ma le mata ngo fio le la ia le tu sa o tau whelo i fo i manisi o le mamalu o le atunu. Ia whaftai lava me whastili sa lea, ia whai lava si pisi le nei aso i o le malu lava la tunu sa whapeona ngā solo mai fo e apalaini ala tu ta avale. Ia ma nei ta toa inga fo i wa whapeona whamanuia ina ala tu tarasanga ia le sa whai ala tu sign up. Ia mai si fo i le sao mai e piki ala tu ta avale. Ia ma manisi fo i o lo whaapea o na whaawau pea la tutarasanga le seminei. Ia o le pisi maasani lava ale Henderson Cars i o le malu lava la tunu o lo whaapea o na nga i mai apalaini ala tutarasanga. Ia o e peo so tele lava o na eta so ainga le whaapea o na malo ma le sei po le kota mai Samoa. O na eta so ainga na lo whaapea o na so tele ia tato customer. Lo whapeo na nga i mai le aso ma le aso i nei taswalta vali. Ia, malo, whaptai tā ua tele. Ia le anga le leifo, ia ma avel whamu mua i nai o tātou a inga nāna malo mai le se i le kota. Ia wafo i a malanga mai tangata nā o mai lofa inga luenga i le o tū le kiu fo le o le benefiti po isi awa o konkalate nā lai o le maua le mau mai. Ia sa'alelei, o le whaingo fiele nā o nei te so aina le malo ma le sei. Au afo i o mai ua laua maua ala tonga ruenga. Na le tau no o mai lava ai whainga ruenga le siaso. Ia lea la o le toa tele nā o tato o customer o lo whapea o na ngā i mea apalai ta vale. I o nei te so aina le whamanuia ma le sei me Samoa. Malo. Ia, tātala noa i le tūlanga lo iai pēr le whaamalu si au mo i la tau tāpuni o le tātou ofisa ai mawhai o na whao ngā pēr le tātou website ia po le tātou Facebook page se i tau lava i le sfulma le tasi le fiafia nanei. Ia o lo whaawa wina pele tautua le Henderson Cars mai le iwa tai au se i pā ia le sfutasi le pō. Ia e tapunia le tato ofisa nei le tūlai ono. Ia le toe nei minute, ia tasi le tūla. Ia o na tapunia o lo leo le tato ofisa. Ia ai o lo o avanoa lava, ia lunga le tato media, lunga le tato Facebook, ia ma le tato telefoni. E wala au mai e pe a fia apalai se ta avale. Ia pe fesili mai foi. I se mta upolo film na umia se soani yo lo yai lava so ofisa ngalulu se ia pa ia na le de tula strumata Ia, malo vai. E la tau e maua le pensione e mwhai o so soani ele tangata o full time ina ia wha malo si ai le application? Ia sa le ia savea wa e sa o tu langa le o le tangata le benefiti mana ia sa mama tina matua le wa pensione ia e mana o mia lava tangata full time ia tangata na e se soani i le tangata le e benefiti ia e tā ua lava ona o aia inga le nā o whapeona tu ina mai e finance ia mātou ia e taula ona ia o whaasasi le tangata benefiti ia ma le tangata le full time
Ia a fai e le mawhai lava o na apalai na os benefiti. E a le aiza le tangata full time. Ia e le mawhai o na apalai sa vale. Ia o ai ai ngā umam tula fono lo au mai finance. Ia e le uni matu tula fono. Ia whatase ma na yo taso tangata le e back credit. Ia. E le anga le ngoa, le lava whaasoa. Ia peo na o ta o ta po kalame le asoan nafi. Ia o lea ua iai le whamama avenga le Henderson Cars, o lea ua iai le Maso Finance. Ia o le Maso Finance ni na ia e fsesoani. Mo na yo tangata ia e low credit pe le anga le ngoa. Ia ma le lava le whaasoa. Ia o aiolo o whiamana o mia se saa, ai o lo le situation le pultu langa lea. Ia a fio mai i le Maso Office nei, e whaatala noa le tūlanga lo iai ia le lo swafa. Ia o lo iai le Maso Finance e mawhai ona pesosoani. Ia e apalai esa ta avale tūlanga lea. Malo whaftai, ia. Ono le tātai mea a whai o ia se vanga o pa u ia te au whamanatu mai. Ia au le au mea, ia le tā telefoni, ma le tā tuatus. Ia o te iloa wale ai ia nisi vaenga tā ua e toi fia whailoa. Ia le nā ua tā ua mawaenga uma i le tāpo kalame. Ia ta toi filoa i fui tai au i le tāpo kalame māsani. Ia o aiolo o fia mana o mia soani le nei taimi. Pala au mai a o le numera o valu selau. Fitu tastasi, vesili mo ati. A le nā ia susa au mai i le mato ofisa nei. I le tasi iwa wha Cavendish Drive i papasoi. Ia o le tā prokalamina le nei afiafi. Ia e mania lava le afiafi savea. Ia, whaftai tili lava whapena fo ina mawal saung le mo pe ato e taliu i mauta malawa i le afiafi nei e whaasui fu ia mo le tip nei. Ia whaasui fu savea mania tele la afiafi alo whaatu. Ia alo whaatu fo ia whapena ona maua le awanoa e te wala auai i le tamaitai o ati i le o walu se lau fitu tasi ia polo wanga i ane i le lātou tuatusi o le se lau wivas fulma le whā. Cavendish Drive i Papatoetoe i Manukau nei. Ia le nā e tā ua e oa i le tā o le fulma le tasi i le pōna nei. Ia o lo whapena lava no tala leina. I lungo le Facebook page a le vaenga lea. O le Henderson Cars. Whatalo whai le sunga ia semi pohine. Alo le soifumanuia Peter Eneliko, Mana Josefa, watching you from Manurewa. Ia o le sitangata le mai mua mai o Western Park Village Ranui. Tamo Peter Eneliko, talo whalava o le fiu i Talamoni. Ia, whapea fōi ia le tamaitai, le tausala, Teresa Alipia. Alo, whaftai le mafuta mai, whaftai tu fōi. I le anganga, whamalo si au sa malanga i fōi, ia le nei fōi tamaitai. Ia, ma le tōtele o le mamalu o le committee. Ia ma le au lango o le Fast Supporters Group i Aukilani nei. Ina ia whesoso ni atu le whainga pālota, alo tātou atunuu. Ia me se fōi le tātou vaenga whai, ma lo whai o le Faiva, ma lo malanga. Ia, ua le mō se ama lua tātou te whailoa i ai. Ia ma whai fōi ni nai mā, ngai whangu mā whanga fōi, ia se lua pē kolu, pē o wako fōi. Ai whai ai se teimila ta mai. O le ua tū le mā lo, ia, whaftai i le tua. I lo tō nganga, moni ma le wha maoni. Ia, na malanga i lava i Samoa, Ele me whai ona toi ngalo tala o lea fo i whaatau tonga, le whainga palota, ia whape nā fo i le leo fo i le nganga o le atua, sa e langona e le tino. So se vaenga o le ele ma le maota sa whatino ai le melea. O le whaatau tonga o se mea pa ia ma mamana ma alo ia ma mamalu. Ia. Ai o le tala ala wali ia. A wali ia matua o le HRPP. A mata mai atu le pawhamai o peos konseti le mele sa whai. Ai sau ia fontoe whamai peos e lau ngā tongi le mele e whai. O mai isi a wali ia whamai
Ai, e pei se ta longa le mele fai. Au te matua i o uofo. Ne ala na la yo o fai atu. Mele lo e matua fai papau o tō whāta ngata nei wātu le whaafunga mai ale atu. O le papau e fai papau o le tō whā. O le tō whāta maiti tu lou le whaafunga le atu. Ai sea. Ona lātou te le malmalama. Pei o le o fai atu. Upo le atu nuu. Malae tau ave maota tau ave, mamalu tau ave Samoa. Pe wha pe i, le lai titi o le whunga mutia ma le whunga ele. Ua tau o le maota ma le malae o le atunu. Po lea fiu anga ma lea fiu anga. Po se tamali i foi po se tulanga lawa o se whale o polu. O le malae lava le nā. Eo. E leo pepelo mai whamai. O la ae te le ma le lei le whalefono i tio whau. Oka se ngāru wenga te le o lo whai. O tala pepelo ni te ngata. Wa alo whanga lava i ai ina ua matua whaia ina to tolo ma popo. Io, e ala na tele tala e watu. O le leo i fo e whai le lei ni lato tala le atu no. Ma wha malu lu i le atu no. Lea la ua whio soi mai nei. Le whatala noanga lea na o wawai atu ia ia nafi. Ale ta mai titi leo kānata. Ma le tau ina lea o whetū mai whea, mai Samoa. Whai ele tala le tau ina le nā. Whai fo ila na tala mua e ile mea tupu, le mea leanga e tupu. Ile aso le whatautonga leanga o le aso tonu le nā e pa ui le aso sifulma le ono o lo nā sa whanau le eima se pau na tupu. Le eima ni wālo anga nei tangata na whaia na tutupu. Le ale mena tutupu. Nā o le mamalu o le atua. Ma le awhio mai o Samoa i tawhai fia. Ma le au whai ngā ruenga to tofia le atua. Na o mai e tāpuai. Ma le mamalu a to toa le atua. Sa la ngona ina e tangata. I lea la masu. O aso le loi mata. E le i loa e seisio la wani ia. Lea na lato la lango. Ia tu le epa malei chapipi. Because wati ngā loto. Ua wha manu a lia le loto. Wa le mawhai. Ona lato talia ina. Lea nganga o le tua. Wha mai foi o lato. E tala noi le tuspai. A mese lato ina na whetu mai whea. Tala noa le tus pa ia, le fionga pa ia le tua. Oso mai lo ma le tala fa mai. Au le whaia le whaatautonga e wa aia tu lava. Ua ngase le sunga le lauri al mari toa. O le mea le tupu, ona o le soli tu la fono ma le soli whaavai. Tau wha longo i ai Samoa. I love laughing in front of the face of this man. And any man, including you, Canada. Tō wawai i tala e whai. Ona ole ti ngāo le loto. Ma le tali tonunga sa iai. E olo pala. E tula epa ma le hero pipi. Le sunga lauli. Ma le amatanga fau o le whaatuatua i le atua Samoa o tas. Nara le nae leo na pisa ma vesi pea mo mai foi. Ma leo whasa lau, ma o nei, ma to e tali e tu fau. Le anga e tau te leo maua le loto ma lalo, ma le wha ma o lalo i lumo le atua ma le atunu. Awa le mea leo i nei, ua vā le whangatia. I le vāo tu le epa ma le hero pipi ma ta ngata. Sa lātou lango ina, tu le epa ma le HRPP. Whai, o le feita o tangata, i le whaatau ina o wholofolanga, e ta tau ai o na manu lo le hero pipi. A o le ino tangata, ua le whaatau ina. Mea sa fola e la wali i le ta tau na malo ai. Ai sea, e le ionga tasi le futia ma le umele, I a lato whaasala launga, male lato media team. Vai.
vai me totia, vai mafau, vai upu, e mo moli ai le tofa ma le savali. That's why I'm saying. Tuila EPA and HRPP failed to deliver the manifesto so that it will be convincing to the public and giving them the trust and their vote. 0. And then what? Your own media personnel, your media team failed HRPP immensely and miserably. Terrible. Ala nisi tau tala ma nisi tau whaasala ngai whai. E pōni tia ai le mea lea. O ne e tu i lalo au tau whaasala ngai. Ta puni au tau ala leo ma au tau ki whanga ngai whai. Tau te le au maia se mea le lei mai le toia ina. Tau te le au maia se a nganga le lei. E alo lofa atu wai. Ma me milo loto tangata. E apo mai le mea le lei nai lo o le tau whaaleanga. Wane. Pāpasi. Le pomu te le i tau whoringa. Nā wata ape ape. You weren't able to deliver on your manifesto. You weren't able to convince people so that you can be trusted. Not at all. So you, the media personnel and the media team and all your platforms of HRPP, you failed. You failed badly. Some other media personnel that were used have now turned against each other. Whapena, leo ngā li ile nale mai Sydney. E whawhine ne nale malona ngutu o matua matau tia le mea o ne iai ko kiki papala. Wa toi li liu atu lava iai leisi tangata sa lātou ngā lulua i le whaasalawina ma le promotion of HRPP. Ni mongi whanutoi, ai mai se ale tō tolu ale nei. Ma tui le epa. Tua I fail mata ngā. Ai sea. Ong upu e tau ta tala I ai tangata nei. Wa toi li liu mai upu e ai malamu tangata. Mele nā i le upu le whai e le tanu. Aua e te whanga whaoina. Le lotoita. Le ngangana leanga. Le whaolo a taua. Le wha mawalunga. Ma le wha sausiri. Aua e te whanga whaoina. Lale winga le upule nā. Le whanga whao. E ave I le meola. I le meola whi ai. Awa e mana o e whaalata. E whaafea le whaalata. E whaafanga whao e oma mo le meola. Ona pu e mai le ma e tango e tau mili. Ma valu lalo le talinga po lalo le au vai. Ma tau vala au I aise ingoa. Ina ia longo ai. Mai loa. E vala au loa oe e la pussycat. Ia saula to. You have been taming the lion and trying to domesticate an animal, a wild animal. Walua. Wa toi li liu mai le mea ola sa e nofo ma whaafanga whao. Wa e whaafanga whao ma whawhana ma tutu le afi o le wha mawalunga. O le whai upu leanga I tangata. O le a. O le wha sausili. O le manatu wha pito. Ma le wha mawalunga. Wa le mawhai ai ona ana I le atua.
O le mawhai ai o na wa ai ma le malama i tangata ma o lātou mana onga. A ua tilo lava i lātou ia i lātou lava. Feso soni ei ma le media e au mai winga leanga i fafo. And that was the worst poison that you could ever release into the air and in front of the eyes of the people. Dalala mere o iai. Dalala mere o iai. Ia, wata tau o na tu. Wata tau foi o na whaato ese. Tule epa malaya. Vaenga leo tino mātutua, whātou ese i tangata. Iau tau upu e la lafo. Ma loutou mauti noa ono loutou wha maululunga. Ma le lata mai o loutou wa ai. E le me whai ai o loutou wa ai i tua atu o mea lea tupu mai. Ale au whasa lau lai. Ma le au media i ale HRPP o e la lafi. Vai ni pu di avi e o matua suru ai o to ulu ma o to la lafi ai na ai mai se le urunga li le na le tamal na sa i ma le o matua le na o oe le na o le anga i mea o oe fo le na wa i tangia ma ino sia e tangata lava o le HRPP wa lai o na fuli tua tangata ma o ese mai tangata e te fato ese faafia Whaato ese whaafia, e uman whai taulo tuspa ia. E sau loa ma upu māta ngā e la lau ia Samoa. Mai e whai upu sā ma palau vale ia Samoa. Na uma fwoi la ia le e toi whaato ese. Toi lau le tuspa ia, toi whai fwoi. Ale le lao. Wa toi li liu watu. Le whaanga whao sa e whaafanga whao ina. Le bea ola sa whaafanga whao. Le bea ola whi ai. O le natural na o le mea o le a o lo ina ita mo le whanga ma le ma ono mana o le mea ai lo ma tangata. Ulo ma le vai o le tangata, uwe ma le ngutu ma le ua o le tangata. They have turned against you. And if I were you, that is really bad, man. Come on, woman. Anyway. Tangata mata I fo iai. Wa avea le polo kalame a le nauru ngari. Ma mea wa si iai le wha mavolunga ma upu mata ngai le lafo I tangata. Taimi uma, aso uma. Taimi uma, aso uma. A whela na whaiwhe au. Au lea le whautuanga o ele tamititi lea sa ia. E whai iai. Whela o tō e kale sia. Fele ba malu o le maota o vi ingo le tua. O lo wha ingo le tō polo kalame. Ele na. Na o le whale o pi inga masatani. Te ofo pēa whai e toi ange lunga. O le aloko kere maua whauru malo i fua e lunga. Ai mo oila lea kanata. Lea lau whai atu I atu e. O mana watu lapta inga male lofa ia te oi lea so nafi mi male asto na ile na se bavai atu nei. A le fo ue toi la lai fo ilunga ma toi au bai ia lau manatu e te whapea mai e te sau e counter au ma whaatalitari au po lea sa utala o le lei whaafonga mai. E le toi whaatua sa utala ia te oi. O uso pele ia te. Au lau a mio le whai nei. O mana whai atu. Sa e sefe ona o lei a taua sa vea mo na lima. Lima ia sa pui pui ei oi. Alale vele wasau kofia aile lima. Alala nau te whatu eto e te malo lo le lei. Ma fau isi vaenga leo le asi I ele whinaunga le ato ma upu ia le avatu. Pau o lau tala la whai atu I ato e. Pe e te mana tua le whai numera o le 5 o tasi. O le tula whono au stadia.
Ma fau le tu la fono le na. Ma o te whai atu ia te oe. O a nisi au tala. O a nisi vaenga te mana o e whaleanga le atou sa vea. Ma fau. Ma puni le leilo ngutu. A wā e te loa le lei. E le toi tūlo vai i Australia. E ti enda i ala wata i nei. I au ki lani i New Zealand. Ioi. Lale mea e le talia i nai o e Seisi University. Masosa University i au ki lani. O i New Zealand. O i Australia. E le mawhai. Aisea i ai. Mafuanga. Ia whapipi le whai numero na 5 o tasi i lou muaulu. My mawhawhaulia, because if you want me to elaborate on that further in the future, I will, without no hesitation at all. O te whawhi poto. Tiri lo se pa uma se mea. Wolo. Ia le nā. Talo whai lo tua whawhine sa e nofo ai. Te mana ola i tua inga mea na e oia. Le oia te ua vele whaila te rere. Don't be stupid. Don't make a fool of yourself. Ai so fatum so wate. I meli ane fatu ese ale atou sa vea pe te sau i lunga ole o kalame te. Fa malulua i le atunu o. Malau tau whaaleanga, ma le mea le nā. Tau whaaleanga i ala uli ma le malo. Talo whai. Le meo le vai tele o le mawhauwhau. Ngā tātou iei uma le universite. Ma le sunga i amolonga. Lale mele o tupu i lo lua wā. Vale whangatia mawhua mai. Ia te oe. Lau whawhia poto. Ma lau fia whaasau sili. Ma lau lau o tangata e valea. A nā le asfulu 5 tau sanga o whai lau whaalo ia. E le pasi e le taliaina o i Australia. Awa sau la o toi fo ila o toi fine tau sila na whanau. Awa e whawhalua i solo ai o le lopo whea. Se me te maule le iai. Ia, whataitai lana e toi sau. Pere koe pāngisi kalua i lo. Whakua e langa maa mai. Ma whio so mai. Ia le na. A whalongo tue. E sa ole mele whatua. Ina while mūra. Ia lea. Mā whau le i le whainu mera nau o watu. Ia. Whatalo whakalistina. Talwasa. Mā lola soi fumanuia. Oi from Melbourne, Australia. Talo whai. Ia, malo whai teile mafuta. Mai, Marcelina Brown. O so le mulu. Talo wha so le mulu sa wau pasene. Emma vai pua, po vai pua. Ia, wha pia fo i timu e noka. Alol se fua whale toi tanga loa. Sa ole leia. Le mafu anga le nā. O le ua umane i le tātou. Whatalo whatu cap wha so. Ia, wha pia fo i le fiu talamoni. Ia, mauto umalam. Teni and Tina, Paterica, Ferreni Fata Male. Olepa Malaysia, watching you. Ole ola pala. Keleni tango I taro falava malole so ifo mria. Ia va pe fo I lofa. Walesi chain. Ia na. Tai au pe tau te vava ai fo le nale. Mi milo I fo lava. Se tasi fo I le nei o ta mali. E le ise ma va male sunga ya mulio. Ai o le au waenga ia e ta ngofi langa mai. Lea mea. Ma lea mata upu. Ya mulio. Ona whape na lola ia lea. Ona liu mai mulio. A le ala me tupu. O li liu atu lo foi. Tua Faiva le li male mata o mulio. O la tau. Ai le ise va. Leise mea leanga lewa. O maa ua, sa maa tutu whatasi, ina ia fesosoani, e whaise joint venture, o le ba lele Samoa maona tangata lau tele. Ai whai mea le maa lo, le governance, whata oto mai ai,
ma se ara fa ingo se tupe kapai ina ia so sani tangata lau tele o le atunu po o le ale tu ai ngā whainu mera e tilo iai mai o se mea le lei e le o tangata uma a o tangata o lo lava le se leni ma le whaasoa e ma whai le whaatino le mele ina ia iai se va lele a le atunu ia le nala e fifia tele lau whaasa lau le e whai ma vane ma ta upu mata ngā e o iai le vāna nofo o isi tamali, ma isi whalapuru, ma isi tangata, ma le vā tangata. Lea la o whatuain, ale maa i maunga le taimi e toe langona ai leo tangata nei. Nau mtua mi milo mai amori o, whai sao face to face ma whai le tala, lele ua ma ape uma i lunga o penga ta whai langi. Ta whewhe i. Ina matau tia o upu na wala lafu. Ai o le mawhana i o le mawhatanga. Wai loa nei e mori o, e sa o le whinaunga le atou sa vea. O tau nā, tau media le nā. Wa le mwhai una o tau tāngofi, e au mai i fafo le ano fale o le tāua, o se mea le lei na whaia, e le HRPP, i le anganga le lei. Ma tā ina ai langona o tangata. Ai leilo, e toi whaaleanga e lato. E o e whaasalarau, e o e promote. I ono mai lea pala u vale le atunu. I ri whape nā le whaingo le mea. Ia le nā. Ua... Toi whamanatu mai i a teau. Ina ua toi wawa i atu le po na po. I le tau ua tele o le ngā ruenga, ma le misiona e te tau na ausia. O ni vaenga e te tau na ausia e le whainga malo fau. Ina ua talo e le fionga e le pale mia o ia o le tamao le atunu. E whaatama umafo i ai. Whaurulunga. O matanga luenga, ma whaululunga lango po ACEO, Assistant Chief Executive Officers. Ile manatu alofa o le tamai lana whanau. Mai abatu ai le savali tangata. Se le tala le au mai e tule epa mai la tau nei whai mai. Ua tā pena fo i la uli e tuli tangata, whai ngā luenga. Le aise nganga whapena na tilo fia pe atangia ile saunoanga lauri. Ale fionga ile pale mia ilona malo matangata na te whatuatua i ai. La tau te tali mai awa ale malo e fuafua mga watu tupe matulanga na. Oi la tau o umana awa o ina i to mai mga waa whaapitoa e whaatino ina le moi mitinga. Ale whainga malo ina ia manuia tangata uma. Oka, o toe nofo ma tilo iai, ma o manatu e tau na toe wha manatu ia Samoa. O tātou uso ma tua whawhine, o tupu mai o alo ma tama whanau o Samoa, lea o lo whaapnia ina i ngā ruenga nei, o whaululunga ma tā ngā ruenga. O ACEO ma CEO, lea ngai a, o te masani le tō tele o i lātou. Sa o onga ma le tele o i lātou. Sa ngā rurui whaatasi manisi o i lātou. Sa whai wō ma whai paanga ma i lātou. E o mai le tai au le nei. Tā lātou te mālamalama uma. Ia le ātou sa whea. Pā o ina tala noa atu i pata upu nei. O le nganga moni. E o sao no i le fionga le parimio. Tātou o lima whaatasi o mai tātou sāwa vali whaatasi e atina e Samoa. O le amanuia Samoa. Matangata uma e le nao ni nai tangata. Nā utou whaafonga e lo utou pa ia mawalunga o whaululunga matanga luanga le malo. I o utou
anga le lei i au tau minsta. Ma o le a whapena foi, o na whaaloalo atu au tau minsta i a te o tau. E le ai se minsta e lu atu e fosi le maso, le whainga o se mea, le anga o lo i ai whainga whawai. Whamatala uma, i le minsta o lau mtanga luenga. Totonu mafafo, le anu fale, o le li o lea e li po iei lau mtanga luenga. O a sini au tū, e te tauna au sia. E whape i o le whaatino, whainga whaavae ma tū la whono e mulmulita iei le mtanga luenga. What are the outcomes? What are the goals of your ministry? How do you go about these conventions and guidelines to do so? Create that inner space where you share a relationship, a close relationship with your minister of your ministry. Ai eise me whale tonu, e te manao e whale lea, tau le minsta. O le mea lea o lea o le a whai. Mai au tau I loa le lei. E lea pine ai tau ia fo I au tau I au tau ngā ruenga le lei. The minister will be watching you carefully with much love and respect and giving you space to move and prove yourself through your performance. Yeah. As I say, if I lofa fo le bin star I te oe. E sila ma le lofa, e wha tonu fo lau ai ai le me te mana o e whai. Le ale awala e whai ai. E wha tula fono ina, pe wha soli tula fono, o a whainga wha vai na sawai, o ani me te tau na sui, ma asia I lea taimi, ma lea taimi. Whaia se awala e te lua ngā lulue vā vāla lata ai. Ma sootanga le lei. Healthy relationship with your boss. That's your boss for the next 5 years. You know. Ono tō wawaile. Ta si totongi, ta si alauni. A whaia le minstala tō ia lana assessment because according to your performance, he is satisfied. Whaamaliina le loto, whaafiafiaina, au sia. Mea na tātou ngā lulue whaatasi e te tau na o atu le kuata o le tausanga, po o lea vaenga o le tausanga, le tala whaatau o le tupe, ua maua sina polofiti, sosoni atu I le paketi el malo. How do you promote your product? How do you promote and expand your market for the people of Samoa? You know, what are the key indicators? Ni vaenga e wha ilo mai ai I a te oe. E leo sa o le mea lea. E leo whetau I le mea lea. E leo emo mai le mori I le vaenga lea. The implementation that shows you the key indicators. I le whaatino ino le ngā ruenga. What are the monitoring mechanisms? E tilo ai, o hawaenga, e mawhai ona tilo ai, ma mata I tuwina. Le whaatino ino le ngā ruenga lea. Ai whape I, ona whaia le overall review, ina ua mai a se ploketi. O ani le sona ta ua e a o ina mai ai I. O ani mea na le lei e te tau na toi wha lei o lea matanga luenga, ma lea matanga luenga, tau na whai. E au tau mana tua, o tau ma mau e le furia o le ele. To tonu o le matanga luenga, matangata whai ngā luenga le malo. Whai la ia lo tau tiute, sanga iane ai o le tai. So ia tau te whai mea whaalongo I tangata o le o toi aini malo si anga mani pawa e ta sui aini tu la whono. E le tulia o tau pe a whai tau te wha maoni. Se I wanga nā o sauru tangata ia wha mai o le
Ko le mawhai e ngā ruenga ma o le toi langolango ina fo i le whainga malo o lo o iai nei. Ia e se longa te malo se loto lua, se fulu milio. Nā sa wila ia le e loto tele whape nā, ma e whape mai. Yeah, here's the keys. Watu mala o patch lea, watu mala telefoni lea, le ki o le tā vale lele, ma Ia lo falava o ia te oi. Ia lo foi lo tolua o lau whanau, o na iau matua o lau ainga. I le aise se sau e, o tangata ia, i le aise paua. E whao so oe, e te whaia se me se ma e whasanga tau, i le pare mia ma le whai ngā malo. E le o mai foi, e mai se mama e whawhanga i oe ma lau whanau. Na o oe a ma le malo. E sui pulenga malo i lea taimi ma lea taimi. Te lima tau sanga ma sui. Ta wala i whainga palota. A o auto. E tū mau pēr o maa mau o le ele ma whai o na fulia. Tau nu ule malo fau. That is the government of the day. Serve the government of the day with all your might, mind, and strength, and in all honesty. Talo whai. O le tāu o le nā. O le mawhau. I lou tau vāno nofo, ma le malo, ma lau minsta. Ia. O le vaenga le nā, o te manatu e tāu o tele, e te tau ona toi whamanatu. O le matau pule su e mai e rawari i o fontoe ma le tamaiti leo kanata. Lea foi la toi a oa o atu. O nai te sila fia fontoe. Ale na o toi fasiringia foi oe kanata. Fea mea mai nei tupe la fai le 2 miliona project. Fea mea au mai ei tupe. L'almena le fasini I whapenai le lua afe lua sfultas. Awa o tau tala fo I nāna whai. E le lopo wheme o mai I a tupe. Awa e o mai le malo fau le nawa I tau toi toso whaatata, toi titi a whaato a tole olo masina, whaato a uma na whai le whaatau tonga, whaato a se e lo le malo. A se e ale malo, wa se e to toso. Ia le no o le malo. Tu lau whaafonga le tenu. Ai se amo se e totso ai. I le avenga ma mafa o ato maa. Sa tau ave I whaamsinonga sa tūlei mai. Ma mafa tū le avenga. Tau sa ili mai ni tupe e whai ai le paketi mua. O le lua afe lua tasi, lua afe lua. Aia, le ai se londra, le ai fo ina ni nonga tupe na whaia, na wha lango le malo, I tangata, ma lātou pā anga tō tino e masani o na lātou whasoa. The $1 million project was upgraded now to $2 million after 8 months' budget to be prepared by the Treasury and the Minister of Finance, which is the other Deputy Prime Minister, Honorable Mulipola Anarosa Murio o Ale. Dala me ke no ofisiri po fime me kupe. Ale la kali kuli a causa via. Ele ngatele apal tato Foreign Reserve. Papena fu I tato la fonga. O tupe maua le atunu. Le tolu se lau miliona le nale na su e fo I tuala la tau I le taimi na ve ai o minsta o tupe maua fape fo I le tiute. $300 million added surplus. E matautia. Ai ala le miliona tala.
Ele iai se i tu malo. Ele i o atu se miliona stas. O tō wawa ai i pāanga tō tino nei. Na sulu fai i ai le malo. Ne lua whelua sifurmaritasi. We went to our international partners. These are budget supporters of Samoa. Countries such as New Zealand, Australia, the United States, the European Union, Germany, Japan, Israel, and American Samoa. Ele ngata inga. Oka le tele o isi e tunu o e whai paanga ma Samoa. Ele I whai ama mai ini loan. Ai na wha mea lofa mai ai grants. Grants are different from loans. International aid. Mea lofa wha malo. To help us with our budget support, these were some of our partners. Le masfo matasi miliona, ele tausanga tasi na watu mumo le lua se la wafi. Ele umal tausanga walu watu le miliona ato. Tu sa ole tautonga lena ye nei a ole iwa le fongatia. Wa taunu ule ta tolu miliona. Tesi ma le lua se la wafe ale tele o I tu malo. Fa tele la le belna. Fa tele I fola iala. Ya, lima sfu mal tasi. Fa tele ile tolu. Se lau lima sfu mal tolu miliona. Fa safua I to tonu. O le tolu tausanga ma le sfuru masina. Le tasi tesi ma le valu miliona la lea na toi fa tali mai nei iai. Fa mai le whainga malo fau, le ai, ta ofi. O le tala le nā le kāpeneta fau. E le toi alu watu le tupe le nā tasi tesi ma le valu. E oi na wa umana pasi e le pale bene I le nā vai tau, ai le toi pasi e le tala lona lua o le tupe le nā mai nei. O le se mea, tātou wō, e o sia le whenga inga fau le paketi fau. Mana tua toi valu masina leo lo toi o le tausanga. Whātatau o le tupe, lona winga la, o le valu masina na leo la ngā lua I eiri min stau tupe. Ma le ofisa o le tupe, the treasury. Whāwasenga mai I la iale I nā o le mea tau. I whainga whāwae. Reallocation and redistribution or redirection of the new budget just for 8 months. Ina ia mawhai o na tali atu. E whaamaliaina tutongi o tangata whainga luenga. And the operation of all other essential services. Nā whawhau iei lauri I ko lua lea ma. Ma oa o tuai ma o tau iei. Pini vasili fo lele ko ke ula ai ma ko whamai. Yo vela alu mai kupe. Vela alu. Wow, melna o tau. Dalo nofa mata ma whawhau. Mana vanava. Ma pula I lunga, ma pula I le speaker ma pewe o lana me o kupu ia mako. Ia ere pomu renga pāngi ia mako. Tātou, tātou telefon, I vai whanua ilenga ngana peretania aleanga I tā ua tele. Io e kalangoa isi mea, maisi atunu. Ai ngalo ia I tātou lea tunu le tātou tunu fo ai mauna tu la fono malona fo I ta mau a inga. A o apo mu e papai au ka foka. Tasa teimele nei. Ele le ofo. Mane le ofo la wale I e. E whaalongolongo mai I le teimina uma I le palota. Wa matua eva mai lau ka mo o laf pusi. Tu lepa. Parbi o ele vas uma venga palota. Con toi. Ya, su de ta yo. A o lela.
Ia o la asui mai le whailau tusi i le whailafu pusi. Se vea whafonga ia tātou telefou i le ngana Peritania. In this update, the Workforce Relations Minister says the overhaul to the Holidays Act is set on one basic principle: people earn leave for the hours they work. Cabinet's agreed to replace the current system with a new Employment Leave Act. The changes will also see a shift to pro-rata sick leave, meaning part-time workers will no longer have a minimum sick leave entitlement. Brooke Van Velden says it's a much fairer system. So from the first day of work, everyone will earn for the hours that they actually do. This means for a full-time employee, the status quo will still remain. Most people won't notice any difference. But PSA National Secretary Fleur Fitzsimons believes the changes are at odds with the government's growth agenda. These changes will send more people offshore to higher wages and better conditions in places like Australia. Guilty verdicts for the Auckland woman charged with murdering her children and leaving their bodies in suitcases. Ha Gyung Lee killed her 8- and 6-year-old in 2018 after giving them antidepressants in what she said was a failed suicide attempt, but claims she was insane following her husband's death failed to convince the jury. Newstalk ZB's Emily Ansell says the verdict's in line with evidence from forensic psychiatrist Dr. Era Monasterio, who found that there was no proof of any psychotic elements required for that defence. So therefore, he told the jury he believed she didn't qualify, and that is an opinion they clearly took on board. A member of an affluent New Zealand family who was convicted of having extreme child abuse material gave thousands to charities just days before being sentenced. He was given a 3% sentence reduction for his donations, which totalled just over $50,000. The man's name, his family's name and their high-profile company is permanently suppressed. That is news. In sport, the All Blacks accept some changes are required to their game plan as they prepare to face the Wallabies at Eden Park. The home side, coming off the Springbok spanking in Wellington, have had an honest and lengthy review into the defeat. Assistant coach Jason Holland says after a defeat, you look at everything. Believe me, there's some really good, challenging conversations go on when every week, whether you win or lose with the coaches around strategy and around kicks are obviously a big part of that. But yeah, there's definitely some little tweaks needed around how we play, and that's a balance between our kick game and our run game. The only Kiwi crew in action today at the World Rowing Championships have won their semi-final. The men's pair of Ben Taylor and Oliver Welch have pulled more than 2.5 seconds clear of their rivals from Spain to book their spot in the final on Thursday.
Ta ua upu a we tanusu nei moa molulu. Le mafutanga nei ave ave fasele mutu. E mana tua I Solomona na paui le alofa. Ne fia fatasi ma oe le pele ia so uma. O ma fafanga e tupu mai pea ia so uma. Le fia fatasi le fia vaai ia oe suma. Lo useie la urosai e sili le manomi. La tifa imoana la utaimani watasi lava. Sauia oe o la urosai fai mai sautala. O oi ai se si awami o ita watasi. Ta umaya o so manatu betel o famoni. Mama tua le tata toma se yo o leoti. O ma fafanga e tupu mai bea ia so uma. Le fia fatasi le fia vaai ia o e suma. Lo useie la urosai e sili le manomi. Lau tifa imoana la utaimane watasi lava. O ma fafanga e tupu mai bea ia so uma. Le fia fatasi le fia vaai ia o e suma. Lo useie la urosai e sili le manomi. Lau tifa imoana la utaimane watasi lava. Lau tifa imoana la utaimane wasili lava.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
O e whafonga ni tautua mo oia le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, su lima i watonu a mo i au kilani. Ia, a ua tātou tū lalata fo i e seu i whanua le tātou polo kalambe. O le nganga ifo Faiva i le nei fo i a fiafi o le asolua. Ia, ai tō tele fo i la tau o lo i lunga le ala. Ua fau watu mo le sifi po. E tasi le vaenga o le meta ua le na ua vai atune i le fono o le pale mene lea. Lea ua fina wina nei ia kon kalate fatu la whanoina o kon kalate whaingaluenga, employment contracts. Alona wenga. O le a tātou tilo nei po le ale to ai ngā mea leo le au o iai kon kalate whaingaluenga. Mō tangata umma o le atunu, pe toi mawhai o na whaauau ia tātou aso livi ia aso mai. Ia po le ale whainga o le a whai ai. Awa o le sa iai le sfulma le wha aso mai o le tangata. I lalo le tu la whono employment law and employment contract. La lan me le la whai. O le ua whaatata mai nei. Se manu o wawa tu nei wa tuu i lalo le. Wa ai longa le a atoa se lua vai aso po le sful wha aso o meo le aso mai. Ia, ma wawa ai fo i la i a tātou livi le iai pe ona iai a statutory leave dates. Wa me tau ia, tau na tātou i loa ma tala noa ma whaasoa i lea tunu. Awa e te ia lea mai o lau tongi ua pa ule tau. Ai lei whaatala noa ina lau mtau pu. Lea la lau whai atu wai. Langa e whaisi te leo lo marumlamba i le employment contract law. Tula whono o ngā luenga. Ia makon kalate whai ngā luenga. I se aso le vai aso fau. Pe a wha pe mai a ia whelafla fo inga o le whaatala roa ina o le mata. Upule nei tono le mauta whono ma le Parliament o New Zealand. E te tau fo i ona whaafonga i ai Samoa. I le tūlanga lea. Ia, ele ngata il nā. Ele ngata o le rate. O le tongi pau o le ngā ruenga i le i tūla. Whapena fo i ia le whaitau o aso. Pe fia aso le whainu mera. O aso mai. O aso whaatulanga ina o aso malo lo. Whaale malo. Statutory holidays, if you're on a masan yet. O ani aso malo lo o le ava ese le vanga leo. Te wawa i min stau le pa. Ma le ma fau i le tūlanga o le whaingta. O le taunga tau le soifuanga le vai tau i New Zealand. Wai whapea tātou o le mea leo le tau langi ai tangata nei Samoa. Wa whai atua, wa sasa atua o le povi mo lewa na pē. A o le ae whai mai, o le tamau a inga, o le tau o le soifuanga. Every country in the Pacific is struggling with the cost of living. And the cost of living, ele ma whai o na control e tātou. Ai mai se la o le tele o loa tātou te whaalango iai. O loa mai whafo e au mai wa, i waa lau o loa te tele. E 4 miliona e whaalu i pensini ma whela ua inga nā. So the cost of living is not controlled by Samoa. We are only a small country in the Pacific. And we are not just us that is struggling with the cost of living and inflation. Yeah, nena. A whea koe whea mai rea sa si povi wape, a whea mai ka ura soi whanga. Sui se si mea ngā i ai i a lau tō whinaunga. Ma leisi mea tā ule nā, o mai loa. O mai loa lava le teimile nei. Tātou woe o pongi le malo, le nā ua tautala lava i ai i a li mongi, whea mai ia. E ui o leo, tu ia whapea. A tonu le whingalo fo leo le tua, mō le nei vai teimi. So, if you know that God's plan is now, wa tō le tō i lopo la sisi manuva e whai ai, sisi minoi. Ona tau lola i leo na sui, le mindset o le tangata. Whapea, okay, we'll give you the benefit of a doubt. Benefit of the doubt to Lauli and your team, and your parliament, your government, your cabinet. Tu usei whai le malo.
tu se le malo. O tau winga leanga le na e tau ma fai pe wha pa u le malo. A oai e safa. Safa tagata o le atu no. Wa le wha tau nuina me te tau o na fai ma fola folanga sa fai mo i la tau. Ai se au. Nanga o mulu ngā vevea ia ma le ngasu. No le tau wha leanga ma le tau ma fai ia aua lava. Ne wha tau nu uina. Se mea wha whonga tangata. O le awari ia. O lea o la tau le manui e le whainga palonta. E le te tau fōi. O na la tau wha awa i pēa. O na whaia ni winga leanga. Awa a mei e ta o mo le treason. Whau malo. Wha leanga malo. Ai safa ai a. O ia safa. O ia mawhatia. Mawhatia tangata. E o foi whaolo a taua langona o tangata. Whatalo whapitoa. I le la uofa pelpele le uso pele. Le fionga ia patele Paulo Ioane. Malon malanga. Ja, fa muy muy a mo se a no take me for le nei vai aso. Ja, ole a bala wat. E mo se a no fa ye se puti a le itoe te liu le uto ma fo yatu I kala estete o lo nga lue ai. Ia nga leile tu o Faiva pa ia mo Faiva mamalu. Ia male ta was suswino le pubai le ola. Fa le nganga mo le ainga o le tua. Ia ele ngata lea. Fa fuolo le soifua. Fa tino ai tiute mo wala unga. Ua au mai e le tātou tamai le langi. Mea tā ua la le nā. A leo o toi wha manatu atu. Ina ia mālamala mai ia lo tātou atunu. Amalepe le whainga malo. O le wha ua wina. Ona o le tau ma whainga la vānis tangata. I mea ia e wha pa le malo. E lo ai. E tauti I lo ale me te tau o nā ngai le malo. Le mea, ma le mea. Ai tu upea le sāfo lau le malo e alu. A wafo I amalepe. E tātou te mā ngoto uma whaatasi atu ai lava ma tangata tō telere. E au fia ai ma autou ia na tale pea le waa. Ma wha pupu ina le waa. Wha mama ina le waa. Ja. Tala atu le nā ma le nganga wha lalo. Ai I le mata upu le tamale nau kanata. Ja. Sui se ala fua e anga I le tau mua lo sa. Awa ele manuia le mele nai te whaia. Ele manuia. Awa o le situ. O le sunga e manuia poa. Waifo le tanu mera lea. O le o luatasi. Mai San Diego. Leo lo o. Fia maua le avadoa e fso tai mai ai. O manuia o le tanu mera le nā. O luatasi lua iwa wha. Fitu iwa lua fitu. O luatasi lua iwa wha. Fitu iwa lua fitu. Talo fatu le sunga ya Fika Fitness. Lino manua. Malo. Le ngā rue whapena fōi ia le tūlanga tāua. O lo o whatino ai ia le ngā yoinga o le sumba. Whai ele wha malu stino fōi ia le tōtele le pa ia o le tātou tunu. Au e lua tō vale, tālo whalava. Manuia Po from San Diego. Ai fōle tā telefoni le nā. Ona o ele se Facebook na u māsuanga le universite le lua office fitu so toi mo le whaunga. O te le i toi tuu ina I lunga. Ia sa Facebook
te ia wanga loa tua ia te umale toi whai ia malena mea. Ia, ole o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Mei a vito, e sa ole lei, na mia le whai wha leo a wala. Julia Fono, talo whalava malol soi fo manuia, pa talo whantu isi o tina pele o mai moa fo ima tapu a mai mo taa ilo tātou a inga, i matawhanga tele, o leulua i ali i so alo wha pale mata o le alofa tū manu vau la vea. Ia mala tātou a inga poto lo wha whangwhanga mai i tawhai fio le lalulangi. Ta alofa wha pitoe le tinao le tātou a inga anti wha lave. A whamasanga poe la ulu i kahuku i la i e Hawaii. Ia wha pia foi le tua whinepele ia Yvonne, male tamaitai o Ash Yvonne. A talo whantu i le tamamatua, le fionga ia Masoe, ia wha pia foi ia tua whawhine ia Erelini, ia male tamaitai o Fuatino, Forleni, male uso ia Vaisingano. Talo whantu le atau o Savea ia te utou, ia le tātou ainga nea fiafi, whaftai mo le wa ia wha leo le tātou tamamatua, o alona manosi, mo fo le mawhanawhana o le tino, ia o tātou whenga i pēr, ma le tau malu lu i le neia fiafi. Freedom Tofilau, Roberta Pele Masina, ko Leo Tamausu, ia, ma le tamaitai i Julia Fono. Fui maono, Fui maono, tāna flava, ia, whatalofa tu fo, i le fionga, i le ngaftas, fui maono, fata si ale ngā, ia whapea fo i le whaletua ia le au pepe centenary, ia ma le no whaalo, ia ma pepe al tātou a inga. Baby centenary ma baby whapale, ia whapea nā fo i mātu o pepe. Sunga le li lo ia, ia so alo Irvin Lavere ngā tolo ai, ia whapena foi i ole sunga le pali tele, tole a foa la uli ngā tolo ai. Ia, male tua fine ia whamausili, ni vanga, la vea. Ia male tamaitai lo ia Priscilla, la vea ngā tolo ai. Ia, talo whatu. Ia, emi se velo o, se uso ia Matthew, talo wha Matt, whamumoe sa manuia le ngā luenga le nei aso. JS se yuli alii, Nonu fo vale, matu tia weni. Hello, let's say for Maria from Brisbane, Australia. Talo fai. Yeah, Linda Franco Celia la ai. Talo falava malo let's say for Maria. O le sunga ia sange ulupo au. Hello, faftaile mafuta mai. John Petelo. Yeah. Alo, samai mana ia le kala na Herbie Tuala Tamandelangi o mai mo mai i Compton i California, alo le se fumuia. Tania Finau, talo falava, Fortino Josefa, vai fa leka ko mai, vai fa fo silu ka fa vale. Ale si mena le te fa tu nei. O le tātou i tū malo o anoa maalua. Ioi, le ave ai ia le sunga ia fontoe ma tātou whaipule. E malmalama le fontoe o au le muritalo i te tonu o le tātou nu vai atu i e lua ma le nofo i tū ainga ia salua fata. E manatua foi le tūlanga o lo ta oto ai whanua. O sola ua o le nuu mawai e iai o na taulangi o le tanga loa matua ma le muritalo le talano atu. Ioi. La le nāu te whai atu ai. O leo wa esi le fia le lei le mawhatianga na tūla i mai le tātou whono whawai. Ma le se furu mon tupu wafe lea o le iloa nei. Po aina saini ai nā mea. Ioi. Po ole teitei whono, po le sui teitei whono, ia po ole
Chief Executive, po ai lava o tau o lo iai la komiti. Ai te tau, ona e manatu, au e te manatu whapito. Le nā, e ave whasosoani a saulua whata, e lea whaina, le lei. Ave whasosoani a fusi, ewa, sa le lesi, se i o atu, i le tātou nuu i sol solo, maloa tu anu. Alare me le ave i tua i sola ua masauni atu. E o maua le tala, e au ngā piu na o se pa ulapi o tua, o se pa ulima ka la foi. Whai whale mai tātou mea, au tō malolo whaata mali i avane le tupe whai whale lei le tātou i tū malo. E leo se me whetau i le nā mea o le ave whasosoani i nisi. Ai whaatūtua na i ai. Lau nuu i sola ua ma sauni atu. E taun toi mawhawhau i le mele nā. Ioi. Giovanni Sauleola, talo falava malole soifo mduia, vaftaifo, Christina Tanvasa, HJ, watching from American Samoa, celebrating my dad's 86th birthday. My dad became a fan of your show for a long time. Talofa HJ, HJ, po fea le pitonu o America Samoa na lo whafonga mai ai, vele nei a wanoa, momoli atuai i a whaamrianga mo loutua, mo si o tamā, whaamna tuina le valus fulma le ono tau sanga lona soifua i le son. Happy birthday, Dad, from American Samoa through HJ. So please, just type the name of your dad and which part of American Samoa you're at this point. From Molea HJ, Sita Laupanini, Talufalava Laupanini, ya o le tama o human someone, o le tangata, ai le lopo o le tangata. Sefania Vaunga, alo le soifu maria, ya whapea fo i matai a tufunga. Suisala, alo le soifua, o i o tui le tufunga, alo o mai mo mai i nā Fruen, alo o mai mo mai Stockton. Stockton i California, ma lo le soifua maria. O le sunga ia sene, Gerald Quatasene, ia, o mai mua mai i nā, i Melepone, ma lo le soifua maria. Tuala mulianga tele Malia Maro, talo whai, tasi nei tangata o le a fo i, au whai pese, the original Malaki Choir, i le tele o tau sanga o mawai, ia, whatalo whatuala mulianga tele Maria Maro, ia, whamumoelo manuia fo i oe male whanau, talu no tau malanga atu ma alala i Australia, Motunga Mangeo Valley. Watching you from Portland, Oregon. Ia, lelei, whaftai. Ia, manatu, ua tō le whale o tau tai le nei e fiafi, ma ua laulau sa saa foi Faiva o le ngā Gagaifo i le nei asolua. Al tonu sa tufi tau whao, sa iei se mea o ngā, ia, ma whapena foi ona avea o se fatu e pa u se ele le rei, a iei so na o ngā, pe a fua mai. Whao ngā, ia, a whai e le ai. Ia, whaatawhea ia uau le tai. Ia, ma whapena, ona tātou tuli matai le numanai. Mani me te tupu mai ai. Whapanuia o tātou te tai le ngata i Samoa, o tātou te ngata, o tātou ainga, ai mai se foi o tātou te tai le nei atu nuu lona rua, wā vea mo tātou ainga. Ia, whapea foi le whaatawhanga ngasi o le fionga i le riparimia, mātou te alolofa mo oe, matatalo mo oe. Ia, whapea foi le whaletua, ia male au malanga, na malanga mai.
Ia, mātou te talo fo I mō li imta mai tai fo mai. A li imta mai tai tausi soifua. I lātou uma lo ngā lulue ile matanga luenga la soifua malolo ina. Ina ia maungolo lātou malosi malo lātou to mai e tautua ina ile matanga luenga la soifua malolo ina. Li imta mai tai wa sulu iai o tātou tangata. Ai maise o tātou te tai. Whapea le fionga le li pāremia. Ria malolonga le nei pō. Man ria fo I tali ngā sua. Ria fo I osi ngā taulanga, afu ma le lofo le tua, ala whai le tai au. Fusia le whau o malo, ma moli lapa lapa. A wā le lofa ma le anga le leio le tua. Ria fo I ngā luenga le asua tai au, tātou whi loai I le no fuanga e tas. I le pora kalambe tātou te amatai, le ngā ngai fo Faiva le asua tai au, o le malu I fale. Male fale tua ya e mele palamo. Ia manisi fo I o lona au tau, ma lona au waa. Ia, a wālawa fo I le whaatalano ina, o le mata upu, o le whaatupe ina, o le whaatau ina, o se fale, o se tangata. Whaatalofa mo le awhionga, ia whamuina, John Mika. Ma leo wa tā le whelua I le so, ma lau awhionga le tamari. A tonu o le asua tai au. Maua sa wanoa tā, lau lua wsila whai ma whasanga I foi, wa loa tau sanga, ia, o tā vala vala. O tātou uso matua whawhine lunga le tātou api o wholinga. The Facebook page, ia whapea fo le tātou YouTube channel, and all other platforms. Amano atu. O le sunga Emanuel nai, talanoa mai San Diego, aene lau peni ma lau pepa. Tusi ele numera le atou sevea, e te wsotai mai ai. O le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Tātou o tāle peselea ale fionga ale sā li o tuanai. Ia, e tātou te tau mā vai ei I le nei a fiafi. Wha mangalo se leo, ui mangalo. I lo tau finangalo tamalii. Ia, o wā o tau e matua atu iai. I lo titi whaitama e mangalo ai. Le au ona nei. Le atou sa vea, le urua I alii, pes tata ma langi se yuli muritalo, se fua ma I manuia. E mo o mia oe